pamte i od vaših koji ti mobilni telefoni više ne rade. Da, mobilni telefoni će da rade do 300 metara, pa da jednom poslu više neće šaliti. Lagano ćemo da ubrzamo. Došli smo. Da ubrzamo Pa ima se. maksimalne 4 metara u sekundi do duše. Ovo je nećemo baš 4 metara. Gdje se vi sad nalazili, šta je ovo sa strane svoje strane? Znači, svuda je betonska ovoga i ovo je u stvari okno, koje je produženo do kote minus 75. Minus 75 znači da se nalazi 75 metara ispod ovoga. Onda možete da vidite brzina koja se kreće. Neki 3,9 metara. Možda čak i 3 metara u stranu. Nemate uopšte osjećaj. Nemamo osjećaj. Zato što lagano, ali pitanje je da li ima žena rudara. Mislim da upravo odgovorili su kroz stiska dupe i ženski prst. Jer jeste kolegica gore? Koga gore? Aj da, Slavica, znači, koleginica. Jer po zakonu o rudarstvu žene ne rade u rudniku, znači nek si vlasti. Pored toga, kad smo već spomenuli zakon, da vam kažem da u rudniku dole ne smije kreću nikad i jedan rudar sam. Najmanje 2 rudara na maksimalnoj udaljenosti da mogu međusobno da se čuju. Znači, bilo što da se desi, onda će samo da pozove kolegu i da mu kaže da šta se desi. Kažu rudarski hleb je hleb sa 7 kora. Zato što postoji stalna opasnost da se deo krovine zaruši ili da se deo odvoji, deo stenske mase, da se zaruši i da povredi rudar. Ovo što usmjeravamo, znači da se samo bliži. On nije držao u stvarno. Pa ja. Da, nivo 11. horizonta i kota 47 metara iznad nivoa, tako da imamo lufta 47 metara ako krene globalno otopljavanje i poraste nivo svetskog mora. Ako krene baš sad, Da. Mi su sad verovatnoća je mala, ali uvrško. Čekajte samo da se liste zaustavi, pa ćemo onda da je zaštimo. Ovo ćemo lagano, samo molim vas preskočite ovaj deo koliko što je. Šuti Svežana. Šta je ostvarilo? Da, krenut ćemo lagano napred i bez zadržavanja kako korektno do crvene linije. I da crvene linije je već bez zadržavanja. Aha, ovdje se ne zadržava. A kako to snimiti? Vodi kafić. Kafić. Pa tu je kafić, a Saša zaboravio ključ. Gde će ti izgleda? Nema vremena. Klub Jama. Žao mi je, splet okolnosti. Da, zaboravim. Ništa, no dobro. Kao što sam vam rekao, čekat ćemo samo da nam se popale ova svetla. Da ovo obavezno da snimite jer neće da vam poveruju da ste bili na toj dubini.